ri ti 28 ta December 2024 hi ri na tigigi ta 4 ka Mavambi, ka Majosi, ka N'waxinyamani lero ti ri tano. Hina lavaya hi suka hi karhi vhele a hi lava hi la hi fika. Hina lavaya hi tirha vhele hi kha hi kongoma ka mukhomi. Famba hi famba hi ta Xingwetsi. Laha mapatu ma hala ka hina hi toloverile a swi nga endli nchumu. Ka khosini ka mukhomi a ku ri packed leswiya swa masiku swo nona ku tlhela nkosi wa mudende a wu jikela ya kona a swi nga ri kona. Fika hi yima vhele stop sign laha hambi xi nga ri kona ka stopiwa. Hi langusa ka left, langusa ka right, langusa ka left, langusa ka right. Mavoni timovha vhele i ma-December vhele. Hi movha after movha ti-Jeep letiya ti tala na hala ti nga ngheneki. Hi nga yimi nyana ku fika ka vo ma 2 minutes. Hina lavaya hi yimile kambe fa hi jikela ku kwalawani ha jikela ka left kumbe ka right. Hi ya ka right ku ngoma ka Malamulele vhele ya sungula gigi ya ka Mavambi. A ku ri na nhlovo kun'wana kwala. Hina lavaya hi kha hi landza nqambi. Nqambi a ya ri Jones ya thindile function yin'wana ya ka vona a yi veriwi tanihi malume. Se malume va nga ta yi ri va nga vulavulani na Muzaya kumbe va nga vulavula na ntlangu wa Muzaya. Hina lavaya mukhomi ta. Hina lavaya ka mukhomi a ku na swipulani ribini a ku nga hisi ku ri siku ra kahle. Hina lavaya hi famba huma ka mukhomi se hi hlangana na tihomu. Ku lava ku dlayiwa munhu lava lava ku fa vanhu laha va ku yima jika hi tikhayima jika hi tikhayima endla swa luyani a hi fambeni a hi ri kona. Hina lavaya hi ta hi fonela producer mugego ti hi cinele kwihi ku le ka xitlhelani ku fika kwale xitlhelani ka xitlhelani hi lava lava producer hi nga yi kumi. Hi fonela yi nga khomi kasi a yi ri busy. Hi kuma producer producer ku ya kha ya ta hi producer yi na mucato. Ku le ku vulavuleni ka timhaka ta timali phela hi nrhambile mara a ni nge cini a ni nge endli nchumu ni se ni hakela vona va mahloti va tlulana na producer ya producer ku a swi tshamisekile a le kenini va le ku nseteleni ta mpamela R100. Yes swi tshamisekile producer laha u ta ku xileni vhele lava va cata mucatweni kha va nghena vhele na rhandziwa ka mucato lowu a wu endla hi vona producer. Man'wana se swi vuya luya loko yi ta cata lembe leri taka u ta attend mucato mara ku mucato a ri busy mucatweni vhele ku catiwa va tekateka ti-picture a va ri ku yiveni a va yiva kumbe ku tlhela vanhu hinkwavo mucato ku ta va va nhlongola lahawani ku famba hi ta hi ku fihla se va cina kha va nghena tendeni ku ri past 3 sweswo u ta tsakela tixaka teto ti ri ku swi bihini ticina ti ri toxe ta vavasati ku rhandza vavanuna tambe swa hanya ku xingwana yin'wana na wena hambi swa vulavula va ri ku swi bihini va ri ku cineni va ri ku cina va ri ku ngheneni va ri busy na mucato wa vona. Xin'wana step swo ti leswi practice-ile swa swo sukeriwa se va famba ya ka Majosi.
Tayari kwa watu. Ndio la kumkasha. DJ, itangele mwana.
Ni phesingo fana. Nani? Itu jadi Tangan manyor. Tangan manyor. Ano, Astin fan ang tanga rin, tanga manyor, kung may tanga pukan. Eh? Phone. Tanga manyor, tanga pukan. Ay, lang tanga rin, man nga tangi kwa. Wala matanggal, ako ang problem. Eh, sana naman. Kailan ka ba? Medyo ibot. Gar manyor. Hasta manyor ang tangganan niya. Ay, ako nga.
Accident,